Встречайте, из Узбекистана, Абдул-Азиз Чурбаев! Красноуглов, его соперник, которому 27 лет, его 180 сантиметров, его вес на данный момент 77 килограммов 100 граммов. Он чемпион турнира Profile Selection, обладатель пояса Легион, представляет команду Iflas, готов драться и побеждать! Первый раунд. Manas Tavcan işte Aynen öyle İstanbul. İstanbul gel. Tekrar eşleşeyim. Aynen. Hadi işte. Yengil aynen. Sol işte. Öz işte şimdi öz. Katar hal katar. Aynen öyle İstanbul. Nerede? Yaklaşık nerede? Yok. Okula tutmadı mı? Şu tamam. Ha solda kalan. Evet, siz çarçak nerede verecek? Oldu işte. Kolda götürdü, avtomat ne işte? Ver. Sol bak orada. Sol navayla sol. Görüyorum. Aslen Jinx aynen. Третий зафиксирован на 3 минутах 4 секундах первого раунда.